Turabaramukije nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha bya Nyagasani mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024. Ni igitondo tuzindukanye byinshi, ni igitondo tuzindukanye update n'amakuru tugiye guhera ku mirwano karabutaka, ku ntambara rukokoma izindutse yumvikana ku musozi wa Rugezi, ahazindutse humvikana imbunda nini ndetse n'intoya. Ni mu mirwano karabutaka irimo irabica bigacika hagati ya FARDC M23 twirwaneho. Ubu iyi mirwano yongeye kumvikana nyuma y'uko ku butaka bw'u Rwanda nta kindi kintu kirimo kugarukaho usibye imbunda, usibye ibisasu, usibye ibikoresho bya gisirikare u Rwanda rwamaze gushyira ahagaragara. Aya makuru yose ndaza kuyakubwira, ni nako kandi ndibuza gukomoza ku mubano ukomeje kurushaho kwiyongera hagati ya Perezida Ndayishimiye Evariste, Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Aba barimo gutegura umugambi ukomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru yose ndaje ndayakubwira. Mbere yuko ninjira muri aya makuru, reka mbanze nsabe abavandimwe bacu badukurikiye aho bari mu bice bitandukanye bakande ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yose uyakurikire. Mboneraho kubanza gusuhuza inshuti yanjye Olivier, nawe nkagusaba kujya munsi ya video ukatubwira uherereye, ubundi amakuru yose ukayakurikira gatanu kuri gatanu. N'akaga kazindutse kumvikana ku baturage ndetse n'abarwanyi ba M23 bongeye kuzindukira ku kiswe amasasu, bongeye kuzindukira ku kiswe imirimpuko, kuko magingo ayangaya i Rugezi hazindutse imirwano ikaze isize abatari bakeya bahunze, abandi bahaburira ubuzima mu gice cya Rugezi giherereye muri Kivu y'Amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe. Habyutse imirwano iremereye ihanganishije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba z'umutwe wa twirwaneho washinzwe na Koloneli Makanika barimo gufatanya na M23. Ni imirwano yatangiye ku isaha y'isa 12 za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu, ikaba irimo kubera ahari hamaze iminsi hari umusirikare ukomeye cyane witwa Sebanani Dorosias, nk'uko amakuru aturuka muri Radio Okapi ibiro ntaramakuru by'Abafaransa bitangaza. Umutingito w'imbunda ziremereye kurasana bidasanzwe nibyo birimo kumvikana, dore ko iyi mirwano ibaye mu gihe ku mukoroba wo kuwa kabiri hari hamaze kugaragara abasirikare benshi ba FARDC. Nanakwibutsa ko magingo ayangaya ingabo za Kongo FARDC abarundi barimo kurwana bashakisha ikintu cyose bakoresha kugira ngo basubize inyuma abarwanyi ba General Sultani Makenga bashaka kwinjira mu mujyi wa Uvira uri mu birometero 26 werekeza i Bujumbura ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Iyi mirwano yongeye kubyukira muri iki gice mu gihe ku munsi w'ejo impande zombi zarwanye bikomeye cyane, aho zarwaniraga mu misozi ya Nyiragongo no mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Rucuru. Umutwe wa twirwaneho mbere yuko ufatanya n'abarwanyi ba M23 wari umaze iminsi utangaza ko ihuriro ry'ingabo za FARDC bafatanyije n'imitwe y'Abawazalendo bakomeza kugaba ibitero umunsi ku munsi. Twirwaneho ni umutwe washinzwe na Koloneli Makanika wamaze guhitanwa na drone za FARDC wiciwe hano Iminembwe, dore ko uyu musirikare yapfuye agaragaza ko azarwanira abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda paka kugeza ku munota wa nyuma. Imirwano yaremereye mu gihe amaze iminsi bivuga ko leta ya Kongo yaba ishaka kwigarura igice cya Minembwe, ikibuga cy'indege cyaho ni cya Munkenke. Ni amakuru yavuzwe ko muri iki gice cya Rugezi ko harimo koherezwamo abasirikare ba leta biganjemo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'abandi bo mu itsinda ry'abamudahusha ryaje rivuye
Karemi mu ntara ya Tanganyika. Abandi nanone boherezwa muri Planto Zone ari nabo bateganya kugaba ibitero mu duce twegereye iki kibuga cy'indege cya Minembwe giherereye kuri uyu musozi wa Kiziba. Hagati aho uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje kurushwa imbaraga kuko ingabo za M23 n'ingabo za Colonel Makanika bakomeje kurwana bagaragaza ko bifuza gusoza iyi ntambara, by'umwihariko bashaka kurwana paka kugeza ku munota wa nyuma bisubije ibice bitandukanye bigenzurwa n'aba barwanyi baba wa Zalendo. Nyamara nubwo bimeze gutyo magingo aya ngaya ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze kurushaho guhindura isura. Iyi ntambara irimo irabica bigacika hagati ya FARDC ndetse na M23 ikomeje gutuma isi yose ishakisha ikintu cyose yakoresha kugira ngo iyi ntambara ibe yarangira. Magingo aya ngaya murabizi ko hari ibiganiro biteganyijwe kuzabera i Doha muri Katari hagati ya leta y'i Kinshasa ndetse na leta y'u Rwanda, hasuzumwa icyakoreshwa kugira ngo iyi ntambara ibe yarangira. Amakuru yamaze kumenyekana nuko hari n'ibiganiro bigomba kuzatumizwamo abarwanyi ba M23, by'umwihariko bigomba kuzahuza leta y'i Kinshasa n'aba barwanyi ba M23 bikabera i Doha muri Katari kubw'ubufatanye bwa Emiri wa Katari ukomeje kugaragaza imbaraga zisesuye mu gushakisha ikibazo cy'umutekano muke kiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mu bya politike, abakurikirana hafi ibibera hirya no hino muri aka karere k'ibiyaga bigari bakomeje kugaragaza ukuntu nihadakoreshwa inzira ya politike iyi ntambara itazarangira, kuko uko bwije nuko bukeye aho kugira ngo irangire nibwo ikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane. Reka tugaruke ku ngabo za Sandifu. Magingo aya ngaya amakuru aravuga ko hari abasirikare bazo baheze ku butaka bwa leta y'i Kinshasa. Igisirikare cya Afurika y'Epfo Sandifu cyavuze ko kuvana abasirikare bari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'ibihugu byo mu majyepfo SADC biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri operasiyo yahawe SAMIDRC bikomeje kandi bikurikije gahunda y'amakuru avuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo baheze mu burasirazuba bwa Kongo kubera imodoka zihabavana. SAMIDRC yatangiye manda yayo ku itariki 16 Werurwe mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu na guverinoma bigize SADC. Uyu muryango wavuze ko ingabo zigomba gutaha zerekeza Ichito muri Tanzania mu birometero 500 uvuye i Goma, bikaba ibirometero 530 uvuye Isake ku cyicaro gikuru cy'izi ngabo. Raporo yo mu mpera z'iki cyumweru yanyujijwe mu kinyamakuru City Press yavuze ko transport yasezeranyijwe ku basirikare itabonetse kubera kubura amafaranga yo kwishyura bisi zavuzwe, nk'uko amakuru mbere yageze muri iki kinyamakuru yabitangazaga. Ku bwikorezi bwo mu mihanda ntabwo bwagize ingaruka ku bakozi gusa, kuko gahunda yo gutaha bigaragara ko yahindutse. Abasirikare n'abafasha babo abasirikare bagombaga gukora ibirometero 250 berekeza ku kindi kibuga cy'indege mu minsi itaramenyekana. Ni ukubera ko ikibuga cy'indege cya Goma cyari cyaratoranijwe mbere yo kuhagurukirwa kikananirwa gukoreshwa. Umusirikare mukuru wa Afurika y'Epfo yagize ati, ikibazo ni uko turi mu mwijima rwose, mu gihe tubona gusa uburyo bw'ibikoresho bigenda bigabanuka ariko ntaho tujya. Uyu yavuze ko intwaro zamaze gucyurwa bigatuma benshi bumva ko imbunda zaba ari ingenzi kuruta abashyize ubuzima bwabo mu kaga. Yavuze ko ingabo zigaburirwa rimwe ku munsi kandi bishingiye ku mbabazi zo kuticwa n'inzara. Anaboneraho
anaboneraho ko hashobora kwaduka imyigaragambyo ishobora gukorwa n'abasirikare niba ibintu bidahindutse mu maguru mashya. Nyamara urubuga rwa Defense Web ngo rwumvise ko gahunda ihari ari ukubanza gucyura ibikoresho, kandi birakomeje ko hafi 1/2 cy'ibikoresho sandifu byamaze kuvanwa mu burasirazuba bwa RDC. Ibikorwa bya mbere byo gucyura abakozi ngo byashobora gutangira mu cyumweru gitaha, gusa nta kigaragara nk'ikibazo cy'amafaranga kuko SADC itera inkunga ingendo zose z'abakozi. Sandifu ivuga ko imyiteguro y'ibikoresho no gucyura ingabo z'ibikoresho ikomeje kugenzurwa no guhuzwa n'umuryango wa SADC. Umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho mu gisirikare, uyu akaba ari Riyadi Admin Junior Grande Princess Shabani, yagize ati: turongera kwizeza abaturage n'imiryango y'abasirikare ba Sandifu bose boherejwe mu butumwa bufite umutekano bagemurirwa bihagije kandi bakomeje kwakira amafunguro yabo ya buri munsi, ndetse iby'ingenzi nta munyamakuru waheze cyangwa adafashwe. Nta raporo ivuga ko niba ibi bihugu byatanze ingabo muri SAMIDRC birimo Malawi, Tanzania biri mu kebo kamwe na SADC nk'abatangaje ubutumwa ndetse no kutubahiriza bucece ku bijyanye no kuvana ingabo muri Kongo. Amakuru ya nyuma yaturutse mu muryango wa SAMIDRC ni itangazo ryayo ryo ku itariki 31 Werurwe nyuma y'inama y'umutekano muri RDC. Bivuga ko ibikoresho by'igisirikare cya Afurika y'Epfo bizoherezwa mu gihugu mu bwato buzava Dar es Salaam hafi ibirometero 1200 uvuye ahitwa Cito, mu gihe inkuru yandikwa ngo nta kimenyetso cyerekana aho cyangwa igihe ingabo za Afurika y'Epfo zishobora kuzahagurukira zerekeza mu kigo gisezererwamo abahoze mu gisirikare Day Brigade mu nkengero za Plenty Form, nk'uko amakuru akomeje kugenda abigaragaza.